Uganda ni mu mahanga gine by'uburambuzi byingi konka teri kumanywa munonga wagerageranisa n'amahanga gandi agizire ngagambwaho kuba gine by'uburambuzi bw'amano munsi yona. Omu mwaka w'ebyesente gw'2018 ne-2019 eby'oburambuzi bukatayiza ihanga sente zirikurenga trillioni 5.5 ezarugire mu barambuzi abarikwingana na miliyoni 1.6 abizire mu Uganda. Industry y'eby'oburambuzi ekaha abanya-Uganda barikwingana 5.3 kakagana rukagemirimo omu mwaka gw'2019 kandi omu mwaka gw'2020 abantu barikwingana 3.296 nibo batungire emirimo mu industry y'eby'oburambuzi. Ebi no birabe biri bityo emyanya y'eby'oburambuzi bimwe eriyo necwekyerezibwa omu myanya etari emwe n'emwe omu ihanga. Fe bagenda mu nsi zetunyonyamu abalambuzi bw'oba nga tolina practice eno tebajja kubuukinga naawe kubanga bo ensi yaabwe yamaze dda okutegeera nti bw'ogenda mu nsi nga tebakozesa ebintu bwe biti ebirecycled tebajja kubuukinga naawe. Kati ojja kulaba nga bizinesi yo tetambula bulungi kubanga yabakubuuza si gy'oddamu ogamba bajja kubuuza amazzi okozesa amazzi olina amazzi ag'okunywa g'abazungu nga batambula ogamba ye ogasavinga otya tulina gwenzooli oba tulina water tulina plastic bottles awo nga email agigalawo tajja kuddamu okukubuuza kubanga amanyi to plastic singa sustainable tourism. Bamemba ba Exclusive Sustainable Tour Operators Association babugana okuronda ekishemerire kukorwa okumaraho embeera egi n'okureeba ngu eby'obuhangwa byarindwa omu myanya erimu eby'oburambuzi. Omugandi obwo Uganda erikugyenda neyongyera kutungura eby'oburambuzi ekitongore ky'omukago ekirikugaita abakazi omu ihanga beegisire n'abakazi okuruga omu mahanga gandi bahinguza ngu Uganda ebe niyo yakora omukago ogwa International Conference for Women Birders aha kugira ngu ihanga ryine ebyonyo bitari bimwe na bimwe kandi birungi aho enkora egi etandikirweho kuha abanya-Uganda emirimo. And currently we also working very closely with Nature Uganda. Nature Uganda is really the NGO that is helping us with keeping a tab on the number of birds and where they are found and what challenges they are facing, which species are increasing, which species are reducing in number. Minisita w'ihanga w'eby'oburambuzi yashaba abanya-Uganda okwingira omu by'oburambuzi ngu ahakuba nibutayiza ihanga kandi nabo nibafunamu. Izooba ry'okurambura ebinyonyi niriza kubaho kuruga ebiro 6 okuhisa 11 omu kwezi kwa 12 omu mwaka gw'2023. I'm a tourist guide and I've been having my trainings with Bird Uganda safaris, and also we've been supported by the African Institute of Tourism. Gasha kwa Damba Tadeo hamwe na Jimmy Muhumuza.